دما خوش ببینرین هجا ایرو 20 سبات 2023 روزان روزا دوشمه بویر روز شدنی هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا لباکوری کردستان ارتش روشا جهانی آلوز کریه جماره کسین جهان خوش دست دایی 41,000 درباس کر افاد راگاند کو وان خباتین درخستن او لیگرین بداوی کرنه کوردیناسیونا کریزی هاته جی سفربری راگاند او گوت امی بخوا برینین خوا بپیچن او حساب جه برپرسان بخواسن. اف 16 روزن شوپاکار ساتا ارتجی لپای خوا هشتی دومه. خمساریا رژیما دسلات و پولیتیکای قریش در روزهری به ایشیا ولاتیان ده خستنه مریتی. او یک جی هرسا جواکیال دیجی دسلات کورتر دکه. لگل هیویان بیلانچیا قربانیان جی گرانده به. جماره کسین جانا خواج دستاین گهیش 41,020 درباس کر. بریندار جی بیتری 150,000 جشش سباتی حتی نها 6,212 از حجین پچوک جی پیکاتنه. اوان جامین هری داوین جراوشا زیانا جانی علبا کوره کردستانیه. کوردیناسیونا کریزی کو جبو گلی حتای سفربری راگهان دیار کرکو و باجار خواه جنوب آوا بکن و حساب جبر پرسیار فلاکتا جبر ارتج بپرسن. Parlamenteri Partiya Gela Komarı, Sezgin Tanrıkulu, Seruk Bajira Ahmedi Abdullah Atik Tekildari Artejalı Meraşi Çebuyi, Cevina Çapemeniyle darxız. Di Cevinalı Avahiya CHP Ahmedi Pek Hatide Tanrıkulu got. Geli Ahmedi di nava xwede piştevanî nîşan da divê ev yek ji hemû Tirkiye re bibe mînak. Piştî ertejîn ku navenda xwe Meraş bû xebatê lêgerîn û rizgarkirinê bi giranî temam bûn. Serokê Afadî Yunus Sezer diyar kir ku tenê li Hatay û Meraşê li hinek noxteyan xebatên xwe didomînin. Li aliyekê din hîna hêviyên derxistina kesên saxiyên li bin kavilan didome. Şemiyê jî kesên herî dawiyên ku ji bin xirbeyên avahiyên ku di ertejê de hilweşiyan hatine rizgarkirin sax bûn. Di saet 296 de li navçeyê Antakyayê Hatayê sê kesê ku di nav de zarok jî heye ji bin kavilan hatin derxistin. Tevî hemû hewildanên bijîşkan jî zarokê rakirin nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê di 13 Sebatê de li Edenê û di 18 Sebatê de jî li Dîlok Amedê temam bûn. بله سروک دولت یکویان آمریکای جو بایدن جه نشکا و سردانا پایتخت اوکراینی کیو کر بایدن ده سردانا خویا بریا سالوگر ایریشا لسر اوکراینی به چند روزانده پاکت که نوی آلیکاریا لشکریا جبو اوکراینی راگهاند سر حکومت اوکراینی زلنسکی جه لسر سردانا بایدن کیف خوشی آخوا آنی زمان. Serokê Amerîkayê Joe Biden ji nişkaveçû paytexta Ukrayna Kiyevê. Serdana ku çend roj beriya salvegera êrişa Rusya li ser Ukrayna pêk hatî beriya niha ji raya giştî re nehatibû ragihandin. Biden di serdana xwe ya ji nişkavelê Kiyevê bi ser Komarê Ukraynayê Vladimir Zelenskî re civiya. Di civîna li koşka ser Komariyê de Biden ragihand ku Amerîka wê 500 milyon dolarên din alîkariya leşkerî bide Ukraynayê.
Сказали зібрати лідерів усього світу і попросити їх підтримати Україну. Biden got hurguliyên paketê wê sibê ji raya giştî re were eşkerekirin. Wê Amerîka hînbêtir cebelxane ji bo pergalên roketên topbaran ên bilind ên Ukraynayê peyda bike. Serokê Amerîkayê îşaret bi dema êrişa li ser Ukraynayê kir û ev tiştanî ziman. Salek derbas bû Kiev li ber xwe dide. Ukrayna li ber xwe dide. Demokrasî li ber xwe dide. Biden anî ziman ku Amerîka wê heta dawiyê li kêleka Ukraynayê be. Zelenskî di peyama ku li ser Telegramê ya derbarê serdana Serokê Amerîkayê parve kirî de wiha got. Joe Biden bi xêr hatî Kievê. Serdana we ji bo hemû Ukraynayan nîşanekê pir giring a piştgiriyê ye. Bilê êdî şerî li Ukraynayê sala xwe tejî dike li rojhilatê welat şereke dijwar heye. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî got li herêma Donbasê gelek kuştiyên hêzên Rûsyayê hene. Amerîka jî îddia dike ku li dijî Ukrayna Çîn wê çek û cebelxaneyan bide Rûsyayê. Ji bo salvegera yekemîn a şerê li Ukrayna tenê çend roj mane. Di nava salekê de şer bi rêbaza herî dijwar dewam kir. Di demekê goşer di navbera Ukrayna û Rûsya dewam dike, li herêma Donbasê rewş giran e. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні хоч і неділя, але дуже змістовний. Serokkomarê Ukrayna Vladimir Zelenskî di daxuyaniya xwe de diyar kir got hêzên Rûsyayê derbên giran xwarine û got. Rewş gelekî aloz e û em şer dikin. Em dagirkeran têk dibin û derbê giran li Rûsyayê dixin. Zelenskî balkişande ser gelek başarokên li herêma Donbas a Ukraynayê got bi mehane şer lê dewam dike û ev tiştanî ziman. Те, що робиться зараз, цими днями на передовій. Головнокомандувач Rûsya li Baxmut, Vahlîdar, Marînka û Kermîna li Donbasê çi qasî leşkerên wê bêne kuştin, em ê karî bin ew qasî bilez dawî li vî şerê bînin. Lalîkî din destwerdan û piştevaniya ji bo dûmandina şerê li Ukraynayê didûme. Provide drones that Russia is using in Ukraine to attack civilian infrastructure. Wezîrê Karê Derve yê Amerîka Antonio Blinken iddia kir got Çîn li dijî Ukrayna wê çek û cebelxaneyan bide Rûsya. Antonio Blinken ji CBS News re axivî û diyar kir got karsazên Çînê ji xwe piştgiriya nûkujer peyda dikin. Lê li gorî agahdariya nû Bekîn jî dibe got piştgiriya kujer peyda bike. First and foremost, we are here to stand with the people of Turkey and Blinken her wiha hişyarî da got tengezariya navborî dikare ji bo Çînê encamên giran hebe. Laliyê din Çînê nûçeyên got dibêjin rêveberiya Moskoyê ji wan daxwaza piştgiriya alavên leşkerî kiriye red kir. Serokdewletê Çînê Xi Jinping heta îro êrişa Rûsyayê şermezar nekiriye û bêalî dimîne. Wezareta Karên Derve ya Çînê got nayê qebûlkirin got Amerîka li ser têkiliyên bi Rûsyayê re sînyal bide û zextê bike. Wezîrê Karê Derve yê Çînê Wang Yi di konferansa ewlekariyê ya li Mûnixê de bêgo nav bide got hin hêz hene goxuyayî naxwazin danûstandin bi ser bikevin an şer zû bidawî bibe. Operation. The course still faces obstacles in fulfilling its mandate. Him wextî van peyaman ji İtalya iddiayên balkêş derketin. Wezîrê Karê Derve yê İtalyayê Antonio Tajani got Serokê Çînê Xi Jinping diyar kiriye got 24 Sibatê di salvegera yekemîn a êrişa Rûsya li ser Ukraynayê de wê axaftinek ya aştiyê bike. Balkêşe beriya niha iddiayên got Rûsya wê di wê rojê de êrişeke berfireh bide destpêkirin derketibûn. Japonya Koreya Başûr û dewletên Nêbûyên Amerîka li pêşberî Koreya Bakur hişyarin. Koreya Bakur bi ceribandina mûşekên nû careke din gef li Amerîkayê xwar û got eger Amerîka tedbiqatên xwe bidawîneke ew ê Okyanusa Pasîfîkê veguherîne qadeke gullebaranê. Kurya Bakur bi ceribandina mûşekan Kurya Başûr û Japonya ditirsîne.
وزارتا پاراستنیا ژاپونیا لسر جرباندنین داوی ین پیونگیانگ داخویان یک دا. وزارت دیار کر گو کوریا باکور لگوری ساعتا هرمی ساعت 6:59 و 7:10 دقیقه دو موشکین دن ین بالیستیک بر به دریای ژاپونیای و آویتنه. موشکین بالیستیک ین منزل کرد گول دروی هرم آبوریا تایبت آ ژاپونیای کتن زرار ندا هرم کشته ین لهرمه. پشتی دادگاهان حکومت توکیوی بریا بالیوسخانه ژاپونیا یا بکینه حکومت کوریا باکور شرمزار کرد. سرفرمانداری کوریا باشور هروها راکاند گو موشک جهرما ساچ کنه هاتنا آبیتن. موشکا یکمین 309 و یادنجی 340 کیلومتره درباس کریه. مدیای دولتی کوریا باکور جی راکاند گو دو موشک لهدف دور کتنه. اجنسا نوچیان آکسینا تقص کرگو او دکاره جی چک نوکلری جی 600 میلیمتره پیلن آویتنه وره آویتن. کوریا باکور ده 2022 37 جرباندن پیکانین. دوان جرباندنان ده نزینوت موشکین منزل دور و دریج آویتن. جی دسپیکا سالا ده 2023 و وکی جرباندنا سیمین هاتت همار کرن. کوریا باشور لهمبری جرباندنا موشکی یا کوریا باکور به امریکای را تطبیقات نظمانی پکتینه. کوریا باشور جبر جرباندنا موشکا بالیستیک آدوراویش آ کوریا باکور دیداوی هفته ده به امریکا و ژاپنیای را دست به تطبیقات نظمانی کرد. بریم وجاری جی پارزمینا افریقای دوام بکن. ارتشا بورکینافاسوی را گهاند که همو لشکرین فرانسی ین لولاد بون جوالات درکتنه ویه که جی بالک کشاند لسر رولا روسیه یا لوالید. لشکرین فرانسا لبارگاه هری داوی یا لنیزی پایتخت بورکینافاسو وگا دوگایه درکتن. به ویه که را لشکرین روسیه به فرمی جه تواهی ولاد درکتن. حکومت لشکری اکو ده 3 ایلونا 2022 ده لبورکینافاسو خات سرکار ده 23 چلی در راگاند بکو و پیمانه که هفکاریا لشکری یا به فرانسا را بطال بکه. جبو لشکرین فرانسا جوارا درکوین جی مهگدم هات بوداین اف دا خواست پشتی سرک وزیر بورکینا یا کل دشی کومین تندرا و روسیا وکه هفکاره کنون نشان دا پیک هات. پشتی وی ریوبریا پاریسی جی پشت راست کرکو وی لشکرین خواه وکشینه. ریوبریا وگودوگویه جی تقص کرکو وکشینا لشکران نای واتیا بداوی بونا تکنین دیپلوماتیک یندناورا بورکینا فاسو و فرانسایی ده. پشتی وی یکی بارها تشاندنان سر روسیا یا لحریمی لبورکینا فاسو هری داوی 400 لشکرین فرانسا ده چارچوبه اپراسیونا سابرده لولات مابون. هر کو هیزین فرانسی جهرمی درکتن فکرین ولاتین روش آوی جزیده بونا باندورا روسیه به تایبتی هبونه چکدارین کوما واگنری جی کو بورکینا فاسو یک جه ولاتین هری هجارین لجیهانیه. ولات ده سال 2022 ده شاهدیا دو دربین لشکری کرد. جبر مترسیال لولید بیتری 2 میلیون کس نچارمان جه خواب تریکینن. جسادی چلی ولات هینا جی دبن کنترولا کومین تندراو دنه. برنامه نوکلیری ایرانی جارکدن ده روشوی ده چاپمنی روشوی ادعا دکه که ایران جه صدی 84 اورانیوما دولمنتری به دست خستیه لی ریوبریات تهرانی لهمبری وی که برتگ نشان داده او دبیشه اف ادعا ببینگهن و نراستن. نظامی سال هم روش کار کردن. بردف که اجنسا انرژیا اتومیا ایرانی بهروز کمالوندی برسف دا ادعاین مدیای نونتوی گود بیجه ولاتی وی جسدی 84 یورانیوما پاقش دولمند کریه. لگوری نوچه اجنسا فرمیا ایرانی کمالوندی وان ادعایان وکی سختکرنا راستیان بنافکر و گوت. دوی پیواجو از زنگین کرنه ده هبونا زیده جسدی 6 پارچین یورانیومه نایوی واته گو جسدی 6 یورانیومه دولمند بویه. کمالوندی آنی زمان گو اجنسا نبنتوی یا انرژیا اتومه بویا امورا زختا سیاسی و افتشتانی زمان. افروش باندوره کنینی لباوری و نرخ وی سازیه دکه. بلومبرگ یا آگاهی خواسپارتی دو دیپلماتین پای بلند ینگو ناوی وان نهاتنه اشکره کرن
راگهاند گو مفتش نابنتوی ین گو تأسیس نوکلری ین ایران کنترل دکن هفته یا بوری لوان ناوندین یورانیوما صافی یا جسدی 84 دولمتکری دیتنه. اجنسی لسر حساب خوی مدیا جیواکی به پیامه که دیار کرگو آگاهی آوان جروشه هیا و اوی لسر مجاره سروک اجنسی رافال مارینو گورس آگاهدار بکن. برنامه پیمان نوکلری یا بناو پلانا برفره آچالاکیه یا هفبش ده سال 2015 ده دنابرا ایران و اندام دائمی یک کنسه اولکاریه یا نتوین یک بویی روسیا، چین، انگلستان، فرانسا و آلمانیا ده هاتی امضا کرن. لگوری پیمان ایران دگاره جسدی 3.67 یورانیوم دولمتکری بدست بخه. دولمتکرنا جسدی 6 یورانیوم ولاتن روجاوایی دخناوا فکاران. جبر به دستخستنا یورانیوم دولمتکری یا جسدی 20 ایدی دبه سدما دستخستنا چک نوکلری. بل هرب ایرانی هم دوام بکن دسترات ایرانی به همو هزاخواه و زختان حتی نه نکاری جواکی بیدن بکه ولاتی لدجی نبونا خدمت گذاری جاره کردن لقادم بون و جاره کولان جبر نبونا خدمت گذاری و گوهرین قادا خواه پیشاندانه. زخت و تندیا دسلطا ایرانی نکاره هرسا گل بداوی بکه. سرهلدانا جن جیان آزادی لروجاتی کردستان و ایرانی 6 مهل داره. و جاره ولاتی و کارمند لدیجی نبونا خدمت گذاری و روشا خراب یا جیان داکتن قادان. دوی چارچوبه ده دوه لباجار کرمانشان، احواز، شوش و شوشتر خانشین چاودیریا جواکی لدیجی روشا خراب یا جیانه و خمساریا برپرسان آل همبری خوستکن وان خو پیشاندانک لدار خستن. لدهرانی جی خودی سمون خانیان چالاکیک نرازی بونه لدیجی نبونا آلیکارین حکومت یا جبو پیدا کرنا کلوپلین پیویست لدار خستن. لباجار یا سوجیش کارکرین شهرداریه لدیجی درنکتنا موچه لبر آواهی والیتیا باجر خو پیشاندان لدار خستن. هروها لباجار تبریسه جی ماموسته و کارمندین پرورده لدیجی کم کرنا موچه نرازیبون نیشاندان. لباجار یزدیش لبرانبری نبجه آنینا داخواز و روشا خراب آجیانه کارکرین تکسی تله دست بگراوه کرن. جی 16 ایلونا 2022 پشتی کشتنا جنا کرد جنا امینی و سرهلدان گل ین لروجلاتی کردستان و ایران دست بکر. تبیدار بکرن و کشتنا بصدان خو پیشاندیران جی گل دماف آزادی ده اصرار دکه. لبرازیلیا باگری جیان زحمت کریه لایالت ساو پاولی یا لباشوری برازیلیا جبر باگرا دجوار به دهان کسان جیان خواه جدازدایه. پشتی شمتینا آخی و لحیا داویا هفته یه برازیلیا به کاراسته که نویا خواه زیر روبروما. سروکی شهرداریا ساو سباستیان فلیپی آگوستو که 200 کیلومتر دوری ساو پاولو دیار کرد که لوی باجاری حتی نها 35 کسان جیانا خواه دزدایه. لباکورجی لباجری پراوی اوبات دوبا حتی راگاندن که زاروکه که کچ مریه. سروکی پاراستنا سیویلیا ساو پاولوی پریرا جید مدیا برازیلیه را گوت دبکو هجمارا مریان هین زیده تر ببه. لباجری سو سباستیایی در دورا 5 خانی دبن آویدمانه حتی راگاندن که هیجی مروف دبن آخیدنه. لبرازیلیا کو جبر گرماهیا گردونی باندورا گران لپکتی فلاکتین خوازایی دناوا دمین داویه ده زیده بویه. لپتروسپا یا ایالتا ریوژناریوی جبر بارانا زیده یا سال 2022 بیتری 230 کسی جیانا خواج دزدابوم. بله بینرین هجام لوردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.